Yang ngomong memang ke migraya pidato. Pengen migraya orang memang aku kalau hati abang memang aku kita bangke hati sama rumah suku. Kupiah kamu bangga di sini long le. Bang hapu tinggi cepat kasih pajil lo. Itu kardia lo lagi gitu nanti. Kali mau lagi. Nake itu komentu ni nak roy deh. Nak kuat oke kue. Dimonto bisa sorma pen. Non BJP turun orang hangatum alo ke klenti kepacun di sana. Ini kot kaya tumham hang bori borasi komwano patot kaya lu. Pahele an hala pulis army phang jotai lo. La pena pinot pilo se pange la tumham ekot pasi tolo hatil hipon rulo. Delhi long kono piko pilo hada ko pasi toke karbiang lo along mesit kep amangke di hari pemuli Tuhan, itu pipo itu sih, itu bisa terima pen, siang tulirang longa, kalau dapat Tuhan versi, ada buku tersebut. Laki itu karya kepan, keten naik, lapen kenon naik, akisu naik yang dari silang Tuhan hati gemar. Nah, tinggal silang, menghap jangan itu dah. Give and take polisi, karya ngomong memang ke migraya pidato. Pengen migraya orang memang aku kalau hati abang memang aku kita bangke hati sama rumah suku. Kupiah kamu bangga di sini long le. Bang hapu tinggi cepat kasih pajil lo. Itu kardia lo lagi gitu nanti. Kali mau lagi. Nake itu komentu ni nak roy deh. Nak kuat oke kue. Dimonto bisa sorma pen non BJP turun orang hangatum alo ke klenti kepacun di sokam. Oke, langsung bahini sini jiwa. Nasi itu hek dagang lo. Nasi itu mana ketipu lo bakal sini pe. Langsung dagang. IPHC pen pulo. Je, kaunsil lo. Di hari pemulis cuma brutalis nona kain nomor video. Nonte itu. Hala sit cap cetok tedep sita. Sit cap ke non cap di hari pemulis deng si itu kaunsil sit ke sitting gora drop pen non da era pen. Hala, dia pani lo hang penganta. Dia pani lo dah mukun mohon tu bangke. Election batu sepin masih 2 minit pe kansila IM pacetang lo. Lapena so adivasi pandalo. Adivasi amar tehe tu lo punya. Telenga pudi. Telenga pu. Ini sorto telenga. Hala panda hak kunam ni penjiwa Sagelia kaya pan pilot ba non mage misi panita lo. Sini ke thomo bange pokoknya lo. Bogeyang bange thomo lo. Di bangrak kupili homosti lo. Pawan Kumar Rai lo. Lapen pro bangke uji lo. Lapen hala harap gada hak kunane borulen pen kira aburu sida karo hala lang cirai lo. Tro lapen non priwe lo dedi. Alang lehno dikit, lapen adun bangke ombu teroti alang lehno lapen heading itu lapen itu heading itu lapen rajin teroti alang itu lehno ketepang beri satu lehno itu kebetulan pas alang lehno rajin teroti tapi alang itu ini bangkanya sedang siang ini kita bercoba jadi kita berhasil dong kita lihat itu apa maduri aja ini pen alang itu bukan jauhnya itu betul loh. Nanti alang itu apa? Kang Hong pen, adin itu pen, isi nom e, lah nom e dalam bangsa siapa? Adin itu pen, tu itu kapsi, alang itu hak pada itu Allah. Nanti alang itu, kalau parti itu, nanti nom lagi, ada kami di bidang itu sendiri semua. BJP dengan pacok daya lam, altang ke kitab pen lagi pu kali, ni tum APHLC dengan ke kitab aron ben sige pu, la masih non ke ilit tum malong si APHLC tum malong si just menang dun lo non ke, la pen election do vek jipo bangke la ke jok ta chini lo, la bangke as India Constitution long sige tok do, India Constitution Article 243 M long sige tok do, la ke ponjat allo pen ke election pe do un ang पंचायत अल्लोपेन इलेक्शन पे दो बार इडेट लो ला सिनेटुम केस के फाइल के लानोन के दामतांग इलेक्शन के ला के आरोन रेपेन का पे दो इलेक्शन ला पर ला के कैंसिल नहीं पुलो ang के ऑर्डर के चीफ जस्टिस तुम के ला के कॉन्स्टिट्यूशन अटेंग में ऑर्डर पिवेक को थेक लो ला सी लगे नी तुम केस मंगे तुम हाईवे पर APHLC तुम
karbi inglong ratum high vic po labang ke anke lasi election bang do tu vic po lasi la kapin do de dia pansi BJP tum ke la non case tapi do hai alang litum ke adit kapin do de dia panlok si atarik kapin do de dia panlok si alang litum ke claim lo la puyo atarik yung si Dodi det alon te la aron ripen ke dua election long si alang ni tungi chulong bompo pusi matal. Nah,